Beda orang jualan cindul, aja jualan neng pasar anom. Kaburuh takok tak kecapok ke motor, buru pak. Bek pasanta ajalan, ninguning labu. San labu penikah cindulan nolai gemet tidak sekali. Selasa nikah tengah naroke, bini nikah. Ke bebon lo yosong, torok jalan sambil ngedudu, aduh lalang balang abe, niatnya nyari hasil, bedena bendena itu lay. Selapis saya kau le tengah naroke, san ledep pak kejompo, pokol sanga, ni kegulak kuning, pokol sanga temui kaiding, mobil sebiasa nah etompangi penikah, pickup penikah. Tabrakan ben truk mati kebiasa nabi kepah. Senika pas ngucap, aduh mak pocur kok cindul nulai. Tina mon berak tengah rokeh. Pocur tak kejapok ke motor kok, sehingga kejapok kok mati kia tak berak rokeh tengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seteja para alim, para kiai, para guru, seteja yang sepuh abdina, langkong-langkong semulja Kiai Al-Haj Fathur Rahman, semulja Kiai Midu Khaluddin, semulja Kiai Haji Al-Mahalli, sareng seteja para kiai, para guru ngaji, para imam masjid, para pimpinan agamah seabdina nyon seporah manabi tak nyebut asma agung epon setong persetongah namong tak ngurangi rasa hormat abdina ben rasa taat abdina satejeuna manter-manter pada palancang umur lancang pertobatan ben Allah dalam keadaan sehat sateja para tokoh tisah dari kepala tisah asarang sateja pembantu pemerintahan tisaipon tisa gelukur si abdina banget amul jaki sateja jamiyah perkumpulan se di bawah naungan Nahdlatul Ulama se bedeneng tisa gelukur satejana banget abdina amul jaki sateja tamu kehormatan seampun sami-sami alengki abdina banget amul jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja abdina sangat amul jaki manter-manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala beda nya tak usah nik beda tak kira tegar kurang kan nimbere mungkin empon tak usah empon tinggal tak usah ini kebeda pun lakar beda panitia kegulah tak lengkong nyon sambungan doa manter tak cene pun ngocak gula engkau menimbere tak nerima rang sarang cek menimbere pada tak mandina menimbere ni kan mun nimur sanggup kok nyarang kan mun nimber ya dina lagala apa bene jadlah nimber ya apa beremah beda orang jualan cindul aja jualan neng pasar anom kaburuh takok tak kecapok ke motor buru pak bek pasanta ajalan ninguning labu san labu penikah cindulan nolai gemet tidak sekali selasa nikah tengah naroke bini nikah
Ke bebon la yosong torok jalan sambil ngadudu aduh lalang balang apa niatnya nyari hasil bedena pendena itu lah ya selapis seda kau le tengen roke san ladep pak kejompo pokol sanga ni kegulak kuni pokol sanga temui kaiding mobil sebiasa nah etompangi penikah pickup penikah tabrakan ben truk mati kepi nabi kepah senika pas ngucap aduh mak pocur kok cindul nulai tina mon berak tengah rokeh pocur tak kejapok ke motor kok sehingga kejapok kok mati kia tak berak rokeh tengah aja kau leben ajunan penikah pada tak oni napa itu bagus kau leben ajunan pada tahun ini milana asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum bisa-bisa benyangka setong paparinga Allah ya setong katantona Allah ya coba padahal jiring iba bagus keng bentak paham jan Gusti Allah sabalika asa an tuhibbu syai'an bisa-bisa benyangka bagus setong perkara bentak tahu aja cek jadi yang ngiba coba contoh mungkin beda saya ingat mak semak kantor tahun sangat 6 tak sangat 5 beda nak kanak minta sepeda motor kering seponah maksa saya minta sepeda motor cek sasarangan benten gula menikah sasarangan saya kemaksud dan gula oning keng di atasnya dan gula minta sepeda motor tak ning pelan tocun nak sekolah enten benih berumah sekolah engkau pak mentah lagi sepeda motor tina kok kita sekolah canapaan iya lu jong ya marah om kena pokok mayo om kena pokok insyaallah manter paju pokok manter teka hajat pajularan mare bolong pokok ni sabak ya balik cedekeng ring sepot ketonon si pokok pak gemet tidak sekali beremar ya bapak tina jong tahu saya kebater cuai lagi sampai jadi sampai nabon teti bentekeng eke banyaka tapulu soka somor potong kepi sabasa akhirnya menjadi saya ala kuning Jakarta telepon ingat bagus lah mayo are kok beri tangan pesen gulu bravo tahun sangat lemak lah bapak gulu ni kan ni keninya tu maksa ke pangeran pokok anak milakin sepeda motor pangeran ongke itompak are pertama tabrakan itu kulit tahun ini cek tabrakan benapa tabrakan dengan geledek lenteng mati pak kau leben ajunan penik ketauning punten sekamaan sediti bagus ben sekaman sediti pokon pun lepon apa sediti katantona Allah ke kau leben sampian lah cu terima pak kingat nih kau tahu saja ngelanceng urus ya mon pon abe tak bisa nyingla pon usahaki mari ngak nih kami kira sinarema bera doa oleh uya dore saja jenis doa keterima ke Allah kengcek maksa pangeran kau tu pada ben karep kau leben sampian sabab mon sakapi na doa ikapul pada ben esena doa na kiamat tunya ne pak muti beke trebuna nongkum riburu ni kasenya lon bubati ni kan ni kaparnyo ona pada termenang kapi ni kan keng mon pas ikapul ke kapi pada menang si kedua panika kiamat sumenep ni ka pa dadi napa sampian ben kulah aja jual tero baju larang keng se meleng adua menter ikening muda ni kemon pas pada ikapul berem matetina mutikar beker tegeng sapin nah se ajual mantel pajual larang se mele sapeng aparnyo onan menter ikening muda ni kesikamaan se toro ane tuan rumah adua malar menter di andin abe tak ike jo maleng se maleng adua menter tuan rumah tak ngiding ike bagapi di andin ni kamun pah pada ikapul berem majaran nah payakin dua anak gula ben sampean ni kedepak ke Allah kapi keng Allah oning
Seka emaan si bagus, seka emaan si hutan. Beda orang maksa minta sehat Allah. Ya Allah, pasehat aki Gusti, pasehat aki. Keng ben Gusti Allah jet beri ujian tak kira jawaban maki abok pak kang ko minta sehat tak kira sehat. Sebab ku laku beda tebuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda orang mati syahid perang dengan jalan Allah. Pada teng, tempeng, ayo tempeng, ya, saya mati syahid, mati perang nih pun, tempeng, tempeng amal, ya masuk surga ban. Bodoh orang si banyak sedekah, ayo ya, tempeng dia din ban, nah ada tempeng. Bodoh orang si ahli ada hajud, ayo tempeng dia ada hajud dah. Apa makalan Nabi ini redaksi nagula ban, ayo tempeng kapi amal lah. Pas beda setong orang tak usah tempeng, din ban tak usah tempeng, langsung masuk ban pak, langsung pak ke surga pak. Pasir apa nikah reng orang seo diintak to manjing lah dari musibah ke ngaben sapa setong tak mare datang setong na boleh setong tak mare datang setong na boleh penyakit tak lah nying lah alias komplikasi kulaku sakit gentong bet aben sekoni dewa ke toot siang dewa ke tengah mari duhur ngoncak ke dedah maurib dewa ke bunang-bunaan isa ke di luar napa saing kena ngagak neng ya juna Gusti Allah apa ni kata usaha tempong kakapi orang sehat-sehat segi soki tempoki neng itu nyerong oca aduh Gusti cek saking ngegenjer nah eja bawa penyakit ben eja bawa kesosaan raja pada ben kenikah mata lambak ku lepas eja bawa poro mulai odi sampai mati rida gula pangeran sabetan eja bawa burcak ke kapi bah rida gula tapi pagi bila mati mon odi pada ban gula benempian manter sehat tak geluh kemon pon usaha cet pon begin gula ben sampian sakit nying lah berumah dia tak bisa dan odi ke tantona Allah sehat paparing Allah lengak ni ke mak sampian cek ada sedek jan mak leder ni tak tengki sampian cek ngakan siru biru jan anak pak le tak japo asam urat sampian cek ngakanan ring guring meletak kolesterol sampian le tak usah ngakan daging tak usah ngakan apa olahraga sampian benare kabiaki sampian abarek sa puskesmas 3 kali sehari apa cet 2 kali seminggu rakira tak mati ya pak mati tak mati de emah pakunkan mati pakun semasalak ko kagaula ben sampian paniganom semasalak ko kagaula ben sampian panigabi semasalak ko pikiran tak terima keketanton Allah aba etantuaki pesina bokong oleh 5 juta alerek kadiandiin orang se oleh 70 juta ruah aris tak duli mare kagau di ani kasih tak duli mare padahal je saking pas ikalak na pabeden odi cele ni laju na pabeden odi mak odi si fokus panika kula ben sambian si paling nerima ka Allah beni si paling bisa nantuaki odi sesuai karep nika kuliman kaman motor pak odi si fokus panika kaula ben ajunan atoro napa si detika tanto na Allah beni Allah paksa atoro karpa kaula ben sambia gigi nika malam nika bon pol sanga mak katon abis na bekreng mireng tak ning beri sirek berek katon ta muti gigi boleh odi se fokus nikah kaula ben sampian atoro pon apa sih detika tanto na Allah beni Allah paksa atoro karep pakaula ben sambia nore gerbeker sambi gigi nika ong guna hadis yang le yocol madura na ben gula sebab pon yocol Arab pami pada tak ngarti na ben gula ya al kaisu orang sing ngarti orang si kecak, orang si andi ilmu ongku, orang si ngerti jangan Kanjeng Nabi. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tak atorok karpa abeen ya. Sepenting abe
tepak ka aturna Allah. Jadi ring ngartinya beni pangeran paksa atoro karep kula ben sama. Ya Allah tak langkong. No ku kula singa sigerus. Ini kan ni tak pangerannya mana. Ya Allah namanya bekoh singa sifat larang. Pas tak pada ben karep romoruan ke pangeran. Kau kurang napa tore pangeran? Kurang napa gula? Erwa bejeng ngebejeng gula po. Erwa pasah marilah. Senin Kemis marilah. Etore pasah sabel marilah. Ero bis cabisen. Lah tak tak nemu kiai sek cabisen aja lah. Esro amal ngamal lagi mareh tak kerno nyono geding jeding jan bejan nah. Esro maja istighfar jan 300.000 mareh. Lah ngabi tasbih telok lah pakak kapi gele tasbih nah. Ngalle ka tasbih cek becek lah ngal to ben cek becek lah tak itu mujadam mah. Tore kurang napa gule kambian. Mak pagun ka ule sepeda ben penikah. Cek tetang kegelar ke kapi mele sepeda genteng. Pirak keredun gule nih kah. Selain pun micek ngangkui tanang ngasih ngodin na pangeran. Din kau lepas kun ngangkui tokak sekanan nih kerjaan. Selain ni kebeni di mengagai kerjaan. Mantak ke sokoh. Kau le korang napa pangeran? Korang napa? Lihat kan gara-gara tak rida dia. Gara-gara tak rida. Le cuma cet begini pun sepeda kerjaan. Ya kerjaan pak. Ibu berumah. Pakun kan odi. Saya pikir. Kuliman kaman apa yang contoh nih? Wah ajem. Edim mah bedela kena ajem mikir ke bini ben anak mak. Ada. Cetak tanggung jawab lagi na ajem mereka. Mereka cetol atau telur nyinglah apa? Edim mah cereng anan ajem royatim ke kebi je. Tak teman berdepan je, singan cujet embun, tak rok sekali pan je. Ben embun aja meriah, ni binin aja, ni tak teman protes ke pangeran je. Padahal anan benitong 2, sesanga 12. Jele ni odi, tak rang kurang penapan, raja ke pibu tu, normal odi. Menganggul make anak sal 3 bulan kalian 12 biki 3 bulan sih bakal datang sasanga 3 bulan lagi andi boleh arwah mak kita kerbenyaanan pas tak di cecelan setong belekan aja pas tak di tanggungan ke bank setong belek mikir saya beberi dari bank si paling genteng ke bank per emper rupanya galaga kapi pak. Padahal anak ada 2 kabin nah. Anak apa bolan? Ita terima apa beda no pak mau tahu bah kalak tahun nah. Kau tiba kalak apa beda? Milan nah kau leben sampian nika. Pakon rida ben Gusti Allah. Beni Allah peni keputo karidan kau leben sampian. Milan ajan Gusti Kanjeng Nabi ayo parida bima qasamallahu lak kunci ben odi seneng parida apa saja ketika tanton Allah payakin apa saja ketika tanton Allah jadi lebih fokus kabar bahwa kula ben sampian andi pangatero oh iya tore keng tamasok odi sibukal nyang sarah jan Kanjeng Nabi tulul amal lanjeng kenangan are kok cek dia beser ya beri soda romayat dari nyaman cek kita andi mak le mikir soda tak usah pikir dan mon pon andi acangka pikiran pak mon pon andi pah meleh cek kita ada ro are kok cek saking bang bedereng beri beser ya 1,5 juta perak kok siapa sih beri ya mak sap tak juga lah napa bede nodi man iman gaman gula motor pak tunya menikah tak nantu aki je reng bagus santri ada mau ulu gua kacau nah nikah saya pada pak maka tetang ke tak mada pak nikah gula orang bagus tak itandai kalau ben andi tunya enten belum tanto orang santri tunya menikah king karena beda amalan saya keterima ada paling soki na manus salam dunya makin ada sarpajek Elon Musk-nya mana
paling sogi makin salam dunia paling sogi Elon Musk. Sampai sebagian orang ngucaki panik Elon Musk panik bisa mendatang PC 11.200.000 sedetik sakatep wak katep tep tep aro 3 detik sakatep bisa mendatang PC 11.200.000. Mun sehari semalam belum pamarah oleh na PC muti karena ambiang leleng ngebelekan tuh dia amalan apa gi mak sugi ada tadi amalan panapa maaf aja ngata hajud maaf maca selawat naria Pak Ibu 444 sobu tak tu mana sobu dan sekalian tak tu mana sobu dan mak soki tapi gi ijit karena soki tak lemele orang dan mak soki ini kepada ben lala kasih cek manis kepada ben teh ningke ya kasih beda pahen pada ben kopi nyantir ya kasih celok pada ben tapai agak robung ya kasih bau sekali pada ben pacar renro iya alero iya milan aku leben sampian tak usah ngokor kau dian kalau ben tunya orang semilo tunya beluntan orang pocur entan jangan gula kok ke bahir wa andi motor ke bahir andi motor apa bisnis saja tanda aulang beda bodoh si apok pakre alakoh mangkat jumlah kuan mulai jumlah leman ya tak itapak andi ubana motor belekan ya majra ke kau dian panik cung pasraan cung ridaan mon pon kau leben ajunan rida tandena orang eka rida ibn Allah aben rida tandena orang eka nisra ibn Allah aben nisra man la yarham la yurham dah pikir pikir kau leben sampian perak kari sinare maawa hari sebelum masuk ke rogaten dah iya jat mon kiai mak semak mon rokat mak ke bentak semangken mungkin belum kol sangat ki keburu gak emak ambil perak kari sinare mak mayujung nare mak tina tak usah bokpak kau lebok katerema lagi pernyonan cek kulu mulai lambat sia doa milan kau la doa tak jeng lanceng mari doa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi yang kat tanah ya Allah doa nak kau la pada ben si beri berubah padalah coba ubah cek apa pada cek yang saya minta beri cek tak beri lekan napa ki minta boleh kan begitu oh paham apa ani ke beriti ngampul ke pangeran ni kini ke tandin re ngok-ngok kan mak doa nak kau ben sampean depak ke kafi ke Allah depak ke kafi ke Allah keng bermacaran nak Allah ngapulaki doa penitin ajan Allah pada ben gula kok wah jadi mana gula si waktuan pun seneng kata guru ki kelas 5 minta ngocak nyetir mobil bah kau le terus nyetir mobil ya mayo rebe ben gula aleng-leng sabon truk 5 kali liran aleng-leng rek marina pas ngocak ke gula mbian mon ka kota boleh kau le nyetir bah lu ke lu jong beni pas ngak jadi ya caran nah napa sih korang cek kulu pun mulai gelak nyetir 5 kali liran nih tak takuk sekali kan sebaling kanan negas gini sebaling kacer kopling setengahan rem sotok ke kacer pakai ada setong sotok ke kacer pakai buding 2 napa sih korang iya benih perak pokok tahu pas mangkat orang tu tore napa sih korang pada ben ngaro pada ben kau ben sampian minta ke pangeran ya Allah pasok yaki kau le pangeran keng tak duli beri ben Allah kau le napa sih korang gitu pada ben anak ngojak nyetir mobil muni beki ben gula delim gula pak pada ben kau le ben sampian minta ke Allah ya Allah senika Allah uning pun keng mun tak ibarenga ki ben Allah ibarati tak bagus cung nare emaan ko cung legen de dodi menika pa pada ben koceng nyon seborah koceng nikah mun tak deging tak ikakan ten karena jet Allah sing nakdir koceng pirak bisa ngakan deging mun manusia kan gampang tak nemu deging jan kangkong tak bisa duna sabrang tak bisa duna kates
pasti tak bisa manusia jeringkeng masuk cangkaro cepak nih odi manusia keng beradu na pao nih kata itu muncul ipa beremmak dia sepaling melarat odi ini koceng mun tak nemu daging rotolos tak ngakan mak sebab tak ada koceng mun tak nemu daging pas ngale ke kurkit ada tak ada koceng nih ngakan sayur ada tapi pakun odi koceng kamu pada koceng mati kelaparan ada kau leban sampean nih kesabareng kening deer mang boy ke rizki na pangeran tak ko apa sih kagak na lagu na sudu malam cek koceng nih kah kau tuh ngakan dek mila namun beda koceng ngakan jukon sampean cek pegel kecet pun Allah sih nakdir harus cek ngakanan juko muti pikir nengi meja na sampean tempe beda, tahu beda, ceringkeng beda, kena ben sayur, or telah kena ben rong terong. Seikah kan malah daging ben goceng, jangan goceng nyon sepora gula. Benih keng karena milih sebaling nyaman, keng cet pon takdir gula, pengakan daging ben Allah. Ngakana tahu tak bisa gula dan tak ngening. Juga lah apa beda, nodi benih. Sepenting pocur tak pocur kalau ben ajunan mayukah malay tak jawab itu berapa lah ya lo mak iya ya tahuan youtuber ya ada tak aku siap bermaan dah youtuber sini jangan youtuber lagi mulai depan mak yebel kau leben sampian penik selamat insyaallah sepenting tetelok bedeni kau leben sampian kau leben sampian insyaallah selamat pokok tetelok bedening kau leben sampian tetelok repi mari tetelok mulai bah nomor setong tada ibadah selebih keseneng iban Gusti Allah dari kau leben sampian penting ben bejengan ada sampian ben kula penikah makita ker atarakat deh ning pacudan 40 tahun tak keluar sekali mun tak bejeng ada jalan masuk surga ada tak nemu cara kau leben sampian pani kering butuh kau leben sampian pani kering tak ngerti dumak ki paringi kelar juga aja siapa jeung kini kebereti kau leben sampian kingi kan isri omku ben Gusti Allah sebab mun tak kingi kan isri ben Gusti Allah tak kira kenceng siapa jeung tak kira kelar siapa jeung kong langkong bagian denguden ya mun bagian po sepo nala tak usah soro milana sajen sepo orang penikah sajen ipa tak kelar beten penikah sajen ipa tak kelar makle sajen aroma sah abe cek puto kapitolong Allah cek saking manusia sajen sepo sajen ipa sehat sajen sepo sajen ipa ora tak kira burung tak cenggal lah sajen sepo pak cenggal lah sajen milana sajen sepo penikah sajen cetot keni segoni ben Gusti Allah tocuna cet male engak ke akhirat terawihan sida bagada si atong ketroa mun sehat-sehat dengan tos tabat ya antos tabat ya keng mun sinugu tong ketro de bagada nomor setong kaula ben ajunan bede nengi bajang mak budi bede nengi dimajan mun ki abajang insyaallah selamat niat tak niat seminta sabora ke Allah mun ki abajang sabora tu sana ben Allah atau obat tak obat mun ki abajang sabora tu sana ben Allah tu sasih Allah milana pas tada perayaan bajang mereka ada bajang pun kita oleh perayaan ko parepan intar kejobo parepan nimbero ko nimur ko sehat ko sake ko nengi compok ko perjalanan resepsi parepan amantan segala pakun wajib bajang sebab ada pertanyaan kecenlah manabi aten-ten guru para panamantan boleh solat jemaah kita tak oleh jemaah uning ke jemaah kan duhur ipa bolong ke asar maghrib ipa bolong ke isya mon para panamantan tak oleh nah jelas kece pesake amun keng sampian songkan tak ada masalah pokok cet pondorurat contoh kau leben ajunan kedua orang sepo
Seka jedingah ampun lah imu tonton. Sengale ka pabejengan imu dedum. Se ala ko pan punapan imu bentoh. Nika ampun kenging solat jama alias bolong. Solat dugale vera. Mara je duga tondur ya. Deki pas solat dugale ku. Solat dubek to vera. Mari jelas lagi ya. Duhur kabala kambu bu tahu siapa yang duhur setia aja deki papolong ke asar iya ladepak ke asar pamimpet sekali kaparak maurib pokok cek tagar betul bebereng adan agengih cawajaan sajam sebelum maurib wudu iwas mari wudu tonton bu duhur segala kapajang setia beremah niat iya nggak jadi lah beremah iya nggak si burung pangeran oleh kan apa dan duhur segala apa aja nggak sama ken Allahu Akbar ngerti pangeran dolah tahu usah usolli aja ya mau tahu usolli tak apa remarenan apa aja asar pak assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah apa aja asar kerebu apa aja asar iya aja ngasar Allahu Akbar neng sekecil maurib letak imu audu boleh ngake lamasok maurib pejang maurib Allahu Akbar mari pejang maurib kita adan isa belek kena roh pejang isa bu isa sedeki ke pejang setia boleh pejang boleh pangeran boleh Isa sedeki ke pejang mangke Allahu keng tak usah paranying kombo ya mi adanya bentaben siapa ben bentaben saya los ko ping tina jero noro gampang sobu apa polong ben apa sub ada mon sobu ke tibian do cer ceki pet lepet bentuha milan orang mon ki anya ma beres pikir wajib apa jeng make sakin sarah wajib apa jeng ana apa bola nono mak cik berat apa bejeng kiki mak tak ada tabaran ana apa bola nah sebab Allah tak tero atina atusan aku leben sampean mulai kulaku ala kotusah depak ke duhur apa jeng duhur niat tak niat abela tak abela je nyona sapora ke Allah pasti isapora tusan ben Allah mari duhur ala kotusah boleh apa jeng asar ekosot boleh ben Allah mari asar ala kotusah boleh bejeng maurib ekosot boleh ben Allah Zalika dahr can Gusti Kanjeng Nabi terus pada banjir saing kena mon bedeng orang saomra odi tak peti adina bejeng kini ketandeh tusanah tak nor gelum kubur ken bejeng apun lekosot ben Allah milan ngereng pentag Allah muga-muga kaula ben ajunan ben nak potoh paring nakelar jaga angku yang ngelaksanaki salat panika tak ada tahaberan mak tak ada mon pon masuk rumah sakit kak roh pokon mon ki pikiran beres pokon wajib apa aja di matas adengan baba nundu wajib kia keng mon pon lap salib jauh benar di matas mak maaf nundu ngak nikah tak usah bajang lah stres jadi reng ngalon leng cek paksa paingak ben mak duhur iya Allahu Akbar pahatole assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ada berarti pikirna ada berarti pikirna paingak be tak usah paksa paingak be keng mun kianya maberes burung mabo mun kianya maberes pikirna pakun wajib apa aja niat decet Allah tak tero kau leben sampian ngan dua tusah endi tusah kosot andi tusah kosot make pon lagen manceng tak gelar toju mireng tak gelar mireng agentang beremah bae pon sebisa keng mon bebini apa jangan gentang abela kala lagi nak geluh mas area kok apa jeng ya njak beni abrem mereka penting nikah nikah pon nok nyonok kalau ngilong selang ake agentang ning rumah sakit beremah apa jang bakun kan kak mabisa nah ngangkui tanang Allah tanang amalolo berak si akuli selain ada pon mati ke kapi sebetul ni kapon kereta dengan si kanan beda solat ngui tanang Allahu Akbar
Sami Allahu liman hamidah. Allah. Ani ka mangken tahan ngapun tak ning ngaguli make perak gare melak ben ngitum. Asolat ngagui bulukot na mata. La metum Allah ngitum boleh. Sami Allah liman hamidah. Ngitum boleh. Namun ngitum terus gegep enggak ada. Mun kacep mati berarti gitu. Ya. Mun kinda bajang napa boleh pas ki tambahi qobliya ban ba'di ya jadi banyak oleh natakan malah jan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun beda orang kinda salat qobliya ba'di ya depak 12 rakaat sehari semalam depak 12 rakaat qobliya ba'di nah ini belum sehari semalam jadi berarti romana lai parantaban Allah ning swarga qobliya ba'di ya 12 rakaat. Kayak ibi itu ngaban gula. Sabuluna subuh 2. Sabuluna duhur 4. 6 lah. Mare duhur 2. Belu lah. Mare maurib 2. 10 lah. Sabuluna isya 2. 12. Sapa-sapa orang jan Kanjeng Nabi dalam sehari semalam qobliya ba'diyah 12 rakaat jadi tanda roman rantalah mereka rantaban Allah ning swarga. Muga-muga kaula ben ajunane paring kelar pan. Amon ki sobbunal teker ngaltok kol belu cek lun kepikiran apa ya? Entare gelum panitia. Hitam mo, apa masalah aja? Hah? Olar? Ya paling banyak sing idro kan yang dari olar. Jadi ini cek yang cek kenangan nih kan to mak. Cek, nu cek beni masjid kan to nih kan. Cek masjid kenangan lagi nih kan. Kau lebih nampian nih kasih ngampong bera. Ngalega lagi an kare. Ya. Ikening. Mon kira tak ikening. Mi ngalle ke dide jadi ki karen. Ya mak pada sial ki yang makai lagi andi. Cek yang berde saingan. Lah terelongku be nomor 2 depak lekas depak deh mantir tak ada boleh olar deh.
manter kaula ben ajunan penikah paring nekelar je kaje ka angkui abejeng sanau sepeda tade si kenceng capa si kenceng cireng tak ngerti ce tak apa muti sampean abejeng assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi tanya ki bah ben abejeng minta apa ya le tak tahu je pokon lar abejeng ya abejeng kok tu ngerti dengan abejeng enten dina mah kita ngerti karena tak ngerti tak hoso milana mon sampean abejeng tak hoso ya normal pada ban gula berarti tina jangan tos khusuk menikah Allah siapa haringah pokoklah usaha wudun patepak takbir patepak Allahu akbar patepak ro maksudnya sande ke patepak tikal Allah siapa haringah khusyuk ke gula ban sampean ben khusyuk menikah nom khusyuk menikah nyi khusyuk menikah beni ilang akal kaula matur iman gaman orang abajeng khusyuk menikah beni pas kelopai kapanapan kaula make mulai abajeng tak teman khusyuk coba tanya ki apa khusyuk menikah ki tak ingat kapanapan tak eding kapanapan bentak nangali kapanapan aro beni khusyuk roh ngider wah tedungnya mana Rasulullah sholat tak pahala cuy ngak gini keteros tan toman sekalian Rasulullah ngimami penikah cepet sholat tak tigati sebiasa karena gara-gara bedenak anak kini nangis tetimun kaula ben sampean abajeng ki ngiding ke suara beni pas tak khusyuk milana karena lako ding kapan-apan can Rasulullah ayo bajeng ke masjid mun nengi bawa jompo nengi go toko pakun la pasti ngiding kapan-apan la tak kira burung ya Allahu Akbar datang si anak mak saya beli pentul saya ini saya itu mon kita nyaut berarti khusyuk kita mak dengan nang bakun tanya sami Allahu liman hamidallah temu cak bajang mak aku khusyuk berarti ki khusyuk gulu benembia keng mun takar nyaut ada rolah mak abajang ya ada rolah berarti mon ki sadar aja abajang ya khusyuk ki tepak ki abajang Allahu Akbar limaliyah nang itu kur biar pokok tak ki ye debing aru berarti ki khusyuk sebab saya kocak khusyuk ki khusyuk kula ben sampeyan ki sadar je abajang saking orang abajang penikah beni pas pada ben patung tak ning panapan mun beda olar pada ben guru make para abajang nyingla pak mes benolar bagun mun tak nyingla milana pas toman beda debu uktulul aswadaini fi shalah ben mun nangali dua celeng para panabajang ieu bade inyek kelu gembang walaupun ulama nafsireh hadis kak ditu apun ikosot kalau ben hadis lain ana apa boleh ring abajang beni ring mate pak kaula ngojaan iman gaman ajunan manabiya salat pas habina golopai ta ibade amunyi kalah le tak jana ganggu sampai lagi aneh dina abajang di masjid Jumatan nenek kalah pak deh celak sabak boleh tak ada masalah nih kata si salah mau dijawab benembia nenek kepece akoto abajang ya gitu orang pakai akoto iya ada abajang lah orang abajang ni menireng mate ketel keruh tak apa tan le tak teker gidrin ngak dari abajang ni gara-gara ketel keruh apa cereng biasa jata keruh keng cara nak keruh sih itu ngerti sampean mana bi ketel ni gato sabak pada pantan ngak dia pak tak coba gulian tonjuun baguli malon ni kama kita kerkolot ngak ni kambiang ada tak itu betul iya mun bah tak kerja di budi ngak dia nom ya dak tekun reng abajang jadi ada beni san-misan abajang betepah sekali karena beda orang abajang can abeun abajang keng can Rasulullah salah
Ni terkenal kelebennya mana hadis orang sepeje ngerosak musi usolatuh orang sepeje ngerosak. Beda hadis ni. Para panabajang ditegur ban Rasulullah. Ben si abajang guru engki Rasulullah. Abajang boleh peje ngeben jadi salah jadi. Mari abajang boleh peje ngeben jadi salah jadi. Abajang boleh sampai ban sepenapan kali. Akhirnya mator kaula pun tak uning boleh Rasulullah. Apa jeng si tepak ni kay nganap? Apa jeng si tepak ria, ngak ria. Dia mau dijelas lagi kalau 12 tak mari deki je. Kaula tak jelas lagi ngak ria. Sampian mun keng terong uning apa jeng si ngak nikah sebuna kusi kanjeng Nabi. Norok pengajian rutin. Cek ni kulukur tak kekurangan pengajian. Si ngaji ya si korang kira. Mun pengajian kerap, sing ngaji ya sih ada. Tahu sangun jeng jauh ya pak. Anak pak, ceng isina Safina ben Sulam. Pad. Kadang bedor yang solat tak nyaman neng ya bang ada. Awan jangan gak ada kabudin ada. Ambui. Kadang beda segeng. Jalan tak ada lah aku nongku kan. Apa sih segeng apa je? Mungkin berak sampean getel, kan kula ngojaan. Sampean mungkin beda parlo, tak apa-apa punten. Allahu Akbar. Kontak parapan beda ni kape, bini minta. Kontak ke sepeda beda di mana juga. Kalah beki. Marah je hahaha riang kuan. Sampean oleh agak, keng si angkup ni kerja ni ke hukum. Kalah beki. Tak pun apa punten. Pokoknya bentar, amun bentar lah. Di mana kontak le siapa? Tuting aku, cek beri lemari. Sehari ben silake. Di mana tak ada le? Ada tak temu kabudi wadah sah. Lari si masal sal ya. Bentar ngare si masal sal. Kemun kamera tuting apa cek yang beda parlo? Rasulullah asolat sambil ngempen bejenah. Ngerti ke bejem dan? Apa? Ini kompoi. Banyak resi para pada dia. Beje ni ke betok. Beje apa lah beda kena laku na pada duhurnya man. Sip jadi bah pada duhur. Beje. Beda boleh beje. Arwat tre tanah besih. Beda boleh beje. Kan jana ular si buru jadi. Nila na makin majak Fatihah pada pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Cek betul buat ke kha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim makna ngiremih. Ar-Rahman makna inkubator. Iku le moja. Orang yang solat normal Rasulullah ngempen bejen sambil ngimam ini kah. Salah solat tu arugo ke bebai sahabat diki ongke ke atas ku boleh. Tak napa punten tikal kala normal lah sampean apa je. Ngantos khusyuk bil. Kau leben sampean ni kasih khusyuk mon pak repaan berak berak. Lah khusyuk je dah. Mila nak kadang Gusti Allah apa ni keparloh apa reng keberaan ke kau leben sampean. Kau leman kak man sering ngacerita. Bulan petok ki guru bulan Juli, kau ni ke kekangian. Padahal mulai odi kula tak teman ndak tan mun nyebrang Tasik ni kah kecuali ke Jebeh karena libat Suramadu paling benikah napa nyaman talang mun nikah karena sekecil tak teman ndak ningoning pas ponakan abini tebak kering kahangia ya batak ning nyorotan ning nyentir aja can siteretan beun ra kira mun tak bisa norok lek peburung be deh apa mun leben lek kena tak bisa norok pas apa sih norok kekermangkat depak ke tengah perjalanan seberang saya tak iba cama kakapi jereng benia jalan gak ada wong ke ngak ongkoi grup pasaki nah pasti tak iba jatuh deh seberang baca macam selawat pun selawat Nabi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salam datang si setan macam selawat ring iba jelep ya mun jelep norok ben angin jen angin dia jangan setan, cetak nama bener mon yang harapan kalah. Ngalle ka istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa. Apa mau aja istighfar? Matilah. Ya. Saborong saya bocah, anak bobolan parapan berak.
Ingat ke pangeran. Saking cek gelun andi cuba penyangka. Bisa-bisa kau lepas ni kemak depak ke Allah paki sampun apa leman padu mati ke gapi. Ya kencerna bajeng adin bandri. Engki pangeran. Aduh mak cek kenin pangeran. Ijek reng ben pira orong siap bajeng. Oreng tak nurah bajeng je. Ben beden na pira beden ngi masjid. Pikir na bede pengkir bagon na pakun tak tuli nyengla. Arya kencerna bahasa na ben. Aduh, mak sekonian boleh bayar. Iya ben berak tak ngakan tak nginom diri sobu ke mau urip. Ke ngabentan cuban orang mulai mancing sahur ben pah kamari tarawian apol lambu sekali aja. Sadakan ya agenian boleh. Aduh mak jegenin pangeran. Iya jadi kan gara-gara ben nyumpeng 3 kilo semen. Keng cerita no 3 tahun tak mari din ben. Ah dari ke gelo celun potos pangarep ben ya ya. Secek raja dia. Din pasera gini, ya din ban jadi. Kini kekejaran apa pangeran macam? Ingat ben lambe tu manintar kekahangian. Depak ke tengah atas, capo ombo ben. Le tong setong ngadu ana ben si ongkuan, tong setong beca ana ben si mancer ongku, tong setong parnyo ana ben si ongkuan ongku kako. Ya jadi berban kekahangian jadi beda. Milan na pagi, aduh ya Allah, mantar ki banyak hari, na gula kekangian pagi, mun mangken ten tak mangga boleh, tak mangga boleh. Cereng anak keton je ti mauku pak, ampun senyerit dep ya dan matella je tem dengan anak rela. Cereng tak kernah ko dan guru tak keluar, tak ngucap. Jangan berdiri ya, duduk, jangan pindah kemana-mana. Jangan gini pikir, palang. Arimon laso biro mo jangan ari pas apa sih tanggung jawab jangan beke. Bedo orang mata beribu dia pak. Nikah malih tak mabuk nginum nikah. Obat anti mabuk gulu gampang. Punten sen kulit mancer tak mabuk deki kulit biasa na tak mabukan. Omon ki buru numpak kapal biasa na mabuk tu nikah biang. Kulit tak nginum tan. Depak ke tengah padahal si mata bering kangian dah. Depak ke tengah perjalanan ada si mata berobat mabuk dia. Pakai keluar ben bat obat dah gila. Upaya. Tapi ngake depak ke teret pak. Jadi temu je selamat masuk ke dalam mobil ngiding Roma Irama nyanyi akete boleh. Arab boleh elang bereen lah. Mila nak kadang Gusti Allah ben kecet parlo bareng kebereen ke kaula ben sampean mak le bede merasa odi ben. Kau liman kaman motor montro oni ngasampian ke orang abojeng bana doa hosok mau tintar ke masake. Bila depak ke masake nengi masjid rumah sakit ro pas teh sia doa ro hosok ke kapi. Montro oni ngabojeng tak hosok bian intar ke tegelen kir bokowa. Ada si tepak bojeng roda. Ya bojeng gi tepak keng tak kira pati sampurna je paling si kubai songkok seleber wah. Mon la seleber tak kerong ke cetak jadi pah berma esin cetak tak kira beda dengan beden jadi ja leng terang nah juga ti nama kita tak kira hosok ti nama kita tak kira hosok pokoklah bejang nomor 2 ayo cerek reng cerek tadi jalan masuk ke surga ada ayo cerek ben orang lampe ben orang wah malam Jumat wah weh rokat dia pun pas setahun sekali ya dia tak bagus dia aja salam hari rokat ada sedekah boleh dak rokat benih kemet selamat ni kau guna pun malam Jumat wano paingak ke sini malam Jumat lek nah, maksudnya roh sedekah wa berebe malam Jumat lek iya apa beda jauh-jauhan sebereng makin berat tak ada kemana akan rokat makin ni kak na penyaman berber berat tak ada apa ayo papakun berber ni sebab keni kesitu lantaran kulu ben sampean soki kula ku ya junab insyaallah keng singa kulu ngojani man kaman mun sedekah mun berber je saben ning kir lorong amwih koke tabu jan ke cetak koke gerudung ke napah pah beda aja rok-torok jadi bah nih perempatan bah sabar perempatan di tak keterem aja tak kira luang ini kata tak kira keterem aja mun disebut ini mon lambe kulit tanya lagi narik lambe pak
Mon lambe keterima. Ana apa bola? Musim lapar lambe. Milan na sedekah na suruh ngakui nasi bote. Nasi bote tompang telur. Lambe mon tak keng telasan caan tak akan nasi bote tan. Mon tak keng ring soki tak juga telur lambe tan. Milan na pas usaha nasi bote tompang telur. Pasti berdiri ngalak mon lambe. Pasti deer mon lambe. Keng mon mangken sambian pabagusi je nah. Sabak ni perempatan pada ban panik-panik. Ada tak kira badan ngeli-guli je. Ana apa bulan penyakit kami ngale. Milan mo nasade ka sambian ngakui bese mo sabai perempatan ni ka. Pabag genteng segala bese na semisem wah Soekarno Hatta wah. Sabe atau lembian gemet bese jadi. Langsung keterima mon bese. Tak kebetir nular ada mon bese. Tak kira menular penyakit. Saya rasa tak tengen ke Soekarno Hatta aja. Sambian pakai buru, tina mak toro nandiri dejo, tada erim di nembian. Tina mak toro nandiri dejo, ntar ngare, tada erim di nembian. Pas nangali Soekarno Hatta bedeni bebe, montak soko ni pengerim di nembian. Ya Allah, mak tengen ke tahun jadi, tengen ke kapi mon kerono, ngerim bakun bila tak mau banjir. Kau leben sampai mak toman ngiding cerita beda orang bini isapora ben Allah tu sana si paling rajin karena gara-gara nginumi pate roh hadis orang bini nyon sepora belum masih sebut deh ya orang bini nyon sepora pelacur wah isapora tu sana ben Allah karena gara-gara nginumi pate sebelka le saya kocak pelacur mak kan benih kalian duga le. Mon berak sekalian aro telopot wah nyaman. Mon duga le tak salah. Mon telo kali pancetnya mana. Mon pak kali jadilah. Sapora ben Allah karena gara-gara nginumi pate wah. Pate se asadeka paling rajin tusah, se kasadeka paling tak argana bareng ce aing. Tidak mungkin tak kekurangan aing, malah kelebihan aing mungkin. Senerima sada karena keben secan kau leben sampian yang kep najis makin na pate. Keng teti lantaran isapora ben Allah. Karena gara-gara aku. Sebalik ke beda bebini ahli tahajud capur ke neraka ben Allah karena gara-gara ngorong koceng dai wakan nih. Saya enggak sih ngobu koceng dia. Ya sing ngubu sapi ya iya. Sing ngubu manuk iya. Ni kan kau leben sampian ni kamu sok swarga tak itu muji le bedega emmah. Imam Ghazali toman ikamim penom ben setong orang sepaling katerima ka Gusti Allah amal Imam Ghazali ni kan lala wah. Lala ni ke nginum kamangsen Imam Ghazali nyapur kamangsen ning bede lala nginum. Ben Imam Ghazali itina ni seralala dia cek je belgaan ian tos wah gara-gara ni serkalala wani ni kesipaling keterima berdasarkan mimpi setong orang ke Gusti Allah hari pong musim lala sedia mayu cek beberapa lala nikah Nabi Sulaiman para cabut de pangkat nabi na karena gara-gara bede bilis ngike pak bilis ngike setong pahe kusot kapi ben Nabi Sulaiman. Datang malaikat Jibril, Sulaiman, singike ke sambian setong, mak pahi kusot ke kapi gini. Mon pakun ngak gini kambian dicabut pangkat nabi nabi Allah. Jadi kau leben sambian, setong singike kusot ke kapi sehari lo beng apa? Kena banyak gas jadi biasa. Kan tak tuli teti nabi kau leben sambian. Ada maki doa tak tuli depak. Jadi dak tekun bilis ben lala. Rengi tak ni ke lekan aja layara roh. Hari para bana bojong Allahu Akbar rengi lebet waya ada ni. Je tak ngike aja. Keng lah gotok perasaan roh lah. Muning ke apes mari apa? Ya. Tuh Allah. Kau leben sampian penikah tanda ben bukti cek kau leben ajunan penikah ki lajok ipa masuk ke swarga ben Allah mon bede nilai sedekah kan apa wasadaqatu burhanun sedekah penikah bekal teti bukti ku laku cek kau leben ajunan toman beriman ke Gusti Allah mak orang ni kakapi cerai kau le cerai ambian cerai kakapi bede cerai penikah
Saya rasa tak iman ke di andin apa. Napa boleh jad oleh nama larat? Aku. Orang penikah mun pas ikingat na lako na cerai kakapi cerai bah. Kau lawan sampian sinaman padi. Mari naman mana apa secem-macem sejat manca tibi. Napa boleh adrup. Silasan ni ke arau tibi adrup putok meleh. Silasan ni ke gik tada putok ah. Makin niat meleh. Re mare nang anjing mare ianya jemur apa berumur yobur ngake lah kariras merasa pas dateng amal ngi begalasah amal pangucap ambian manca tak noro manca arao tak noro arao je anyi tak noro anyi je ngubur tak noro nyerop je mak bila kariras meras sawah kari amal mun pahikingan na lago na aba kakapi dah cerai kakapi cerai pak tak masuk boleh ke pak mila na kaulaban sampian penikah mun tro tak cerai usaha bermacara si tak cerai kaya ngai engkau ri apa saya kaule asli babaring Allah benih keng oleh na aba ayo babada babakun minimal ben malam Jumat wasa degan si di temor ataraki ke di bere ataraki ke di temor tina mah kita tak raja tina mah kita tak raja si di bere ataraki ke di temor ataraki ke di bere pokok cek lis belisan si di bere ya ataraki ke di temor pas ngocak yang tu saben kok ya senga keluar apa boleh senadin ban mah ada ni ke benih ni ke pon pak orang mati nah sedegai ya jangan tosnya tahun bannya ibu karena kadang bila merenya ibu ada bapak pada ban ki ngandung orang mangken ni gelik terbalik mon ki ngandung saborong sebe aja majaki surat Luqman majaki surat Maryam majaki surat Abaan gitu bila lahir anak apaan bah kadang tak bejeng belekan aja mon ki parapan ngandung bini na tako mati na tekos tako mati na ular tako aberian ka anak si bidilum tabu ngage la keluaran bah tak toje aja mata tangke selang pecengik laju si milpan cedrep ngedrep ben gulaban sampian ben mayu lagi remaki sadeka anak gulaban sampian depak keng singa cendi perasaan mun nyedegai reng mating arwahna saya terakiban malaikat salah arwah salah ni gula sering ke nyai gula itong ke nyai gaul tibi bila ber asa dekar pasti spread mele spread dong kenapa ni iya ria kok agak kere magagai maju spread malolo ni maju spread ben ingat je kai na materi Jumat kulakum ingat je gula mangkada sekolah iya arwah jong malam Jumat tagi minta spread kan kok malam Jumat dikit minta spread kan kok mereka mau wah engkau tak kayak berusi meli aja kelakun atau mau mati mikir pikiran jong iko pur minta dek spread iya tak ada spread je dak dogon mungkin mon sebelum mati ngak ke spread sedegana spread mon sebelum mati ngak ke acan bah sedegana acan melolo kengai mak sampian ben kula bani ke manabinya dekai orang mati beni sedegan saya soon ben malaikat ya teragi ben lam taala ma beni kenceren ben barokan saya bedepak saingkeun kaula ben sampian mon pon samangken oning cek kenceren saya bedepak beni pereung saya teragi ben malaikat cek ki andi keyakinan mata ben berui depan gelem kufur salah jadi ya lah coba terlebot nyai ibu nari kemis ya coba tergerdebak karyahat berui jadi ada berui ada mafi arwah kenceren saya pada pak benih perengah saya keteng ben malaikat milon tergeri genak itu anu berdua boleh kah apanya menurut jan jadi mun tade ngak kenikan jan apa ronya wah saya banyak Cina wah ya apa ya lemas iya jadi boleh alemas iya tore cengkenjeng abon sampean keng cek sampai andi keyakinan Arya jan mun tedek lemas Arya Arya apa nyaman talene tak buka je ilmu kufur wah ya tina tulat mun tak buka le baguna sang dekep
Tempung del sendelan ni dulu. Urusan sampean aleh masa ya tore bakun anya ibu aja dua ya tore. Keng dia sampean di keyakinan sila salah. Ari mon tanduk tutu lemonnya ibu jan. Tak keterima aja salah gini kah. Urusan sampean tutu le. Oh ya tore. Tutu le sampean keterima. Keng dia sampean di keyakinan mon tanduk tutu le bah tak sah. Salah gini kah. Ampun. Nika iman kaman gula perlu abela nika. Sebab bagian kantuan nika bodo peret teman berurusan ke nika. Ini bakun sampai ini tongkel gula. Si bakun si akulu ya apa? Kuli tutul. Kau letaknya lagi na sampai anak kuli tutul keng senga mak mon taker andi keyakinannya ibu mon tak tutul tak katerima jan salah ke nika. Bahwa sampean pakuna tutul ima yu kelu tutul letak apa punten. Pabakun tak apa punten. Saking cek tak kerendi keyakinan sini beni wa. Di keyakinan. Mon lambe tepak apa bolan tutul ni kececen paling nyaman. Lambe tutul paling nyaman. Can renggo na jong. Mon letak nyaman ke jolon. Ben cegi cecetaki ke jolon orang. Ni kakaknya reng lambe ni kah. Ong guna kini ke sesuai ben Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saking terjemahaki benring matura bagian posapon dalam bacong mun letak nyaman ka berbeun jadi cecetaki ke colon orang sepaling katerema sedekah apa ni ke sepaling ikan nyaman ni ben orang karena cocon lambok sepaling nyaman ni ketutul tetinya ibu sedekah sedibudin nah etoro itu tul karena geni ke sepaling nyaman lambok mangken banyak si nyamanan bentutul beda donat beda kelembin akembangan ke bini beding bentutul aku mon tutul jadi kok teman dengali sekali aneh kagelui tutul jadi main tera kodungan tak kira aja lah tak kira kena anggu aja mon lagi aneh berak kira si ada ni serbi ni aneh ke pak ni serbi ni an bani sehingga emang kaman kaman gulu ngocap pagena mani pagena ku letaknya lagi na punten papakun saya kena ben teh gerah papakun teh gerah saya kena ben pajung ah papakun saya kena ben kalampina ben sandala papakun keng dia sampai andi keyakinan kalampina ruwa saya teraki ben malaikat gelem kopur aja kalampina guru sedegaan pada ngaki ka orang mon yang kui ben orang salan jenga yang kui seinya ibu oleh genjeran kini kenyaman no sedekah jeria kenikah norok na lama jan babakun beda lamaan pokok laman segeningan kui mon sedukelan roak tak keningan kui roja opa masjid letak ngang kui lama i tak usah sebab tak wajib kau le tomanda pai ka jompo ari mak beda lama ni kini mi kini kesedekah hanya ibu kini kamu pikir ben kuli ya Allah Arya tak yang kui wang tunya kok yang kui melek kok berem aja bereng lama dugelan ni kak sini kak itu pikir kamu ya mon tak yang kui beni parjom pak keng neng pak teti wang tunya cek saking yang kui ekate dungi yang kui ya beje makin berak yang kui dung tedungan roh pakuno le genjeran si bedilum kopur pada makin pajung engki ya papakun beda pajung tak ada pajung kita apa can mun tak itu re pajung dua gelem kopur kau ocenan lebe de dimah cereng tak ada ocean tak ada aing nyono ke delem san misan sedekah pajung si kening angkui pajung karena kadang beda sedekahan pajung leberan ben songkok sekoni berak ia kening kia yang kui keng setak kau jenan berak saja dakan robi duri leer ke bobo kopo baku cok rengannya bernya apa juga keng lebur selasa ni kena ben peluet dah ara apa makai tak ada peluet dah cereng tak jadi wasit je pokok lah baju keningan kui pokok baju keningan kui tidak oh baik dah ayo sedekahan dek budi panika sepak kunah paling pun tanam malam Jumat wah pas penta ka Allah saben sedekah ro penta ka Allah sebab dia guna Gusti Kanjeng Nabi dawu maradakum bisadaqah mak teger silain si tak penta penyakit
pen tetambun ke Gusti Allah libat sedekah jan Gusti Kanjeng Nabi. Tore pas. Ya Allah, manter-manter libat sedekah penikah. Parkara-parkara seteti lantaran tetina penyakit muka yoba beuna ajunan yoba keberes pangeran. Muka tuli papangki bentampeuna toraki. Sebut ke kapi sebi dilum kopur. Make sabereng rajol le na barogan arwah. Kengay kapi pas teku nga ni gang pereng ambian. Kita kotu na dan. Keng upamay niat naro nga nikah. Upama ta niat na kita anap katan. Khususan dekah apa ben embu ben matuah ben apa embu nepa apa embu kakapi ke atas bendi majedi saya coba cek kelopai pangeran ben benda boleh gurai kuburaki bebenakan pau tau ning cek besera nyaman sebut kakapi tak napatan keng sao pamasambian jet pon tak nyebut tak napatan Allah tak kira gimang ya Allah dek setuju dengan sepo pamilu kapi dari pak benembu ben matuah pamilu kapi maka berak sabereng raja guru oleh nah apa kun bangga gini kesedakan pas beki goreng sabab tak kudu sebut hutan pak paling fokus sih sebut muncul oning kaman opama tak tepatnya man husun ila rohe tina nama kita ila rohe karena Allah pun oning mun nyebut biar fokus keng mak kita tak kira sebut mak kita tak kira kocaki pakun keterima tak kira keterima pada ben segat Petra arwah kadang sebagian mun tak tegeri serop ngucap tak keterima salah guru tak kodui serop tekuk ben kaajina ayo nya mara danjah ya tekuk ayo bergem nawaitu an uhrija depak deki serop dibu beki asa gini nya mun tak serop ben kaajina ngong jurungong biasa nah Mari teraki, tak serop lekan aja mak. Wah ya tak sah, tak serop. Ada, mak kita tak keri serop pakun sah, pakun keterima pokok genak segentang. Mak kita keri sempura, mon beradu jorong, ya tak bisa aja. Tak bisa dan pokok syarat benru guna genak, guna jet pon ibadai ben bian ibadai, ya teraki. Arwah Allah oning pon, cek niat zakat. Allah oning pon, beki pak. Kadang itu roi kacang wah itu beda kedua tak wajib oleh keng cangkep wajib si segentang ro uang luwangi mon kacang mah kita tak kerito tak napa boleh nyamplong lah mon nyamplong ke apa seni ke kacang yang kuisa apa sasanga kadang 11 ada uang buang berak cek saking ngesaro sakilo ndak gitu gula saparapat wah sekarang setengah dia bilang dia ada rumah apa nih itu tak napa tan opama beda kita napa tak ada kita keng dianggap wajib nggak ruah nggak kini niatnya mana jadi nomor setong mungkin parina kelar apa jang gulu ben sampian ben jika aja siapa jangan nomor 2 ayo sedekaan berbe malam Jumat odi boleh kenikatan tegul ben ajunan penikah ki insyaallah andi saksi ben bukti ku laku do pak kajun Gusti Allah cek kau ben ajunan toman beriman ke Gusti Allah lebat sedekah sagad ditoh pun apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon seborah manter pun apa sih titi hajat malam samangken kata rema seteja ada ke Gusti Allah ben manter tu sakaula ben ajunan esa pora seteja ban Gusti Allah sagad ditoh pun apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon seborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.